Unión Radio, Nashquots Choacue. Solok Salisantilhu. Ninkeish sayla chol utla kulba lakri salika hela in solok salisantilhu. Chiruli kutana in chokochish khuna khingil ru li qatsolbal chiruli shamana in li nashkaba ichaq ebli khalam uj reheb li rusokhik. Utchokochi kulak sashtaqik li qatsolbala in oshlahu shaman barku ishot solok chirisheb li khalam uj ut ebli etalil liqa versículo naqatawsa li Jonás capítulo 1 versículo 9. Kichaq okla Jonás ut kishye la in hebreo ut nin lokoniru liqaqwa lishdios lichosha laqyob desiom reli palau ut liruchichoch chan. Qahultikaq naqliratin la Jonasa in haan likishye salijonal naq yokeb chisilbal rish anih mag naqshchal klikaq sutiq sashben li palau. Sho atinak chirish lish angel la Jonás, sho atinak chirish chanrunak ke kuyek lish mankeb shban liqaqwa Dios sashkaba li esilal li keshkul kesh sik liqaqwa Dios chanchali lish oleb ut liqaqwa kishkhal li akkukurax sashbene halish sachbale. Arina qeretal lishtiki la lish liqaqwa Dios chiraqok atin sashben chishkhunileb li poyenam. Sho atinak akwi chirish chanrunak kit anek li nimlatenamit Babilonia uchanrunak ki oksa kwankilal laxiro li akobeh re Persia. Re rachapangileb lishtenamit liqaqwa Dios li kwanke chipreshil anan Babilonia ut chanrunak kishkanabeb chisuf ik sa lishtenamite li nakhekh li kikehek reheb shban liqaqwa Dios. Shqabiyak kwi chanrunak chishkhuni la in nash khalam uchi lishk angel liqaqwa Jesus li kyochish banukil chiqish. Kwi naqak eretal challenge sashtik la khik li ruchichoch toh sashtakik li ruchichoch li khunkhun qrheb li teb li ke kwank ut li kwankeb sa kwankilal ke bileb li shonal renaq te ruq chi kwank aran shban liqaqwa Dios kana bambileb aran renaq te tsaqobresiru chi shkhunil li esilal li aktsi bambil chirish ruchichocha in shban liqaqwa salihu Daniel salishmat ke chaqliqwa Nabucodonosor shqak jaqretal chirueb li shamana in chanrunaq liqwa Nabucodonosor kishmat ehun li khalam uj khalang chichich o kenaq kwi li shkhun shaqalil li khalam uja in li shkholom khunes or chandisandilhu utnash khalam uji chaq li shkwangilal li Babilonia rubelish agwa behiom la Nabucodonosor chirisha an kenume li shkwangilale la Medo Persia Grecia ut Roma liqaqwa kishkeh kwi lishonale ut lishkyalbale abanan jehunhun qahwi ket aneje kho yebil chaqshban liqaqwa Dios kisach lishkwankilale ke ashek ruhe ut khalanchik nakwaklik chaqsashnahe ustalipoyanam nashtiqdana lishkolbali nakechi ikshban liqaqwa Dios ut chekhoka anashk am chaqli raqoksach ben lishchu amahkwi aqakeretal naqliqaqwa Dios tokhyohkwi chishkambal liruchichoch ain toh sashtakik hotzi bambil chaqshban. Jonashcheli hu Jeremías capítulo 18 liqwa Jeremías arin kikanak chishkebal retal chanrunak khun laqpakonel nashjib nashpo kujikruli yojish anunkil ha in nashkut chiquli qaqwa Dios renaq taqatawru qabiaq karuna sheqe Jeremías 18:7 toh sali versículo 10 kwanaqna alak sinchol sachbal shukbal uchputz inkil khunaq tenamit malakh akwa behiom abanan kwili tenamita an nashkanab shpanunkil lima usilal la in inkachik tinrauk desi khosh khokub kuimban kwanaq kwinaq na alak sinchol shkwaklezinkil uchkebal shkwankil khunaq tenamit malakh akwa behiom abanan kwili tenamita an nashpanul inkana kulakchiku utinkana shpablikwatin la in tachinan qinchol chishbanunkil li usilal shinkoshla shbanunkil re sahunchik li atin naqayenak saqu kwan liqakulbal manaq li raqba atin li chal re saqaben salihu Mateo capítulo 24 chalen sali versículo 39 toh 42 liqaqwa Jesús ki atinak chirish li jotbach olekh li keshbanu eblakh Ninive na atinak chirish li raqba atin sashbene chishkhunile li poyenam ut chirisheb chaqlakh Ninive naqkesh khalish oleb chiru liqaqwa Dios naqkesh naw li yal qabiaq li nashtiqe aban li Jesus kishaq beheb ut kishye junte namit inka uschol utahmushunel
nashsik junaq etalil. Aban ma jun etalil tak eheq reheb kahkwi li retalil li proped jonas. Jo'raq kikwang chaqla jonas sa li nimlakar oxib kutan ut oxib oqyin. Jokanaq kwi takwang klik ajolbej sa xch'ol li ch'och' oxib kutan ut oxib oqyin. Eblajni nibe tekwakliq chaq sa xkutangil li raqba'atin rochbeneb li tenamitain ut texteneb toqb'amak sa xbeneb xbanaq eblajni nibe kex chot xch'ol kex jal xk'a'ux naq kerab'i li xpuktesyom laj jonas ut arin kwank li naxq'axru laj jonas. Junchik li naxyeqe li versículo 42 li xna' li tenamit li kwank chaq sa rokeb li'iq takwakliq chaq sa xkutangil li raqba'atin rochbeneb li tenamitain ut tixteneb toqb'amak sa xbeneb xbanaq an kichalk chaq toj sa xmari li ruchich'och' re rab'inkil xnimal xk'a'ux laj Salomón ut arin kwank li naxq'axru laj Salomón. K'aru nik'ex k'ut chaqu ha'in. Usayb'lajni nibe makwa'eb chaq ajpab'anel naq kerab'i li toqb'amak li yo chichalk sa xbeneb kex jal ixch'oleb kex jal ixch'oleb ut li xk'a'uxeb kex chot li xch'oleb chiru li qakwa Dios kex xoto li xmakeb chiru li qakwa Dios ut kekuyek xmak. Sayb li qakutankil ta k'ulman qajkwi chikama'an kwan qatqeb li tek'uluq re li ratin li qakwa Dios ut kwan katqeb ajkwi li tetz'eqtanan re li mak'ater ajkwi relik chiyal naq li toqb'amak teneb'anb'il sa xb'en chixjunileb li poyanam apanan sa quqla'o kwank li xsik'b'al li xtaqenkil li qakwa Dios manaq xtz'eqtanankil chijunkwakil li qakwa Dios ut xk'ulb'al li toqb'amak li teneb'anb'il sa qab'en. Junchik li esil choqea naq kwan ha'anaq la'o li nokonawok re li yal chirix li qakwa Dios jwal nimaq chik li toqb'amak tachalq sa qab'en xb'anaq naqanaw ut inka'x qapaab li ratin li qakwa chiruheb li majunkwa xerab'i chirix li qakwa Dios. Kwix qak'e retal rik'in li nimla jalam uch li kixmatk'e li Nabucodonosor naq jun li ch'inapek li kitoch'ok roq li jalam uch ha'in ut kit'anek kixputz'irib toj retal naq kikana poqs ut mak'achik retalil kikanak chan li santilhu na'atinak chirix li x'akwab'ejiyom li qakwa Dios naxch'olob chiqu chanru naq majun chik kwankilal takanaq sa xb'en aruchich'och' ha'in chixjunileb te'sachq teraqeq te'osoq ut ja'chik li qakwa ta akwab'ejin junq'e kutan nakatinb'oq junelik re xsik'b'al li qakwa Dios xtzolb'al a santilhu rajlal kutan ajel runaq taqak'e li qajunal re xtzolb'al xsa' li qasantilhu ut chejoka'an ink'a sach soqo rik'in chixjunil li k'aru yo chik'ulmak nimb'atyuxea akwe naq xinakuxb'eni chiruheb li oxib'po ha'in manaq chiruheb li qak'anjel ha'in li xe'numek chaq ha'in li xtaqik li qak'anjel li Dios chittenq'an qakwe li Dios chosob'tesin qakwe ut kwi joka'an naraj li qakwa Dios taqab'i qib sa' jun chik li qak'anjel.